Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, תבוא מלכותך, יעשה רצונך כמו בשמיים כן בארץ. עד לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תובילו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע, כי לך הממלכה והתבונה והיא תפארת לעולמי עולמי. Amen. I nie widzi nas w skuszenie, no i zbaw nas od lukawego. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. אבינו שבשמיים, יתקדש שמך, כפה מלכותך, יעשה רצונך כמו בשמיים כן בארץ. עד לחם חוקנו תן לנו היום, וסלח לנו על חטאינו, כפי שסולחים גם אנחנו לחוטאים לנו. ואל תביאנו לידי ניסיון, כי אם חלצנו מן הרע, כי לך הממלכה והתבונה והיא תפארת לעולמי עולמי. Amen. I nie widzi nas w искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. И не веди нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь.